Dan juga yang kamu muliakan, terima kasih lebih dua. Terima kasih kepada Tuku Protokol yang telah membasahi bibir manisnya. Tuku hari nalun tuan di YouTube acara. Berhamna doa, hana berhabis tahu. Hana berhabis tahu, no? Dan selamat datang kepada tungku-tungku baru. Selamat berjuang. Allahu Akbar. Ijtihadu miftahun najah. Bersungguh-sungguh adalah kunci kesuksesan. Kadang-kadang tengok kalam dayah ini, hana pede tengok, hana merasa ada dayah tadu. Padahal dia nak ngon-ngon tengok yang kau luar-luar daerah yang minta peng hana tenang jiwa, ingin belagi tengok. Nan kalon leweng pemuda-pemuda galak ke tengku dum, yang darah-darah galak je ke bunda dum je kumi, sehingga lah sebahagian pakai cadar ladum, pakai cadar. Yang agam-agam perhiro tunggu ustaz dah, ustazah belum leo baba HP kena lagu macam-macam model dum ja alam muslim dah pacaran islami ilmiatan galak sengaja ke tengku terus ba masjid raya ayu payung masjid rayanya masjid inan ni pegang TikTok naton kalon nah kan cukup viral biar ni darah Aceh leo viral dua buah kemungkinan nak viral god nak viral bro maka ia menyimpan viral god lah menyepelai viral Fir'aun viral turi Fir'aun turi hanatri Fir'aun tapi nanji sampai nuh dikenang leh orang viral Fir'aun pakai hebat viral maka ia menyimpan viral god lah nyokon ja masjid entah pakai cadar ya gagam baje lagi tu kuaji ustazah dengan ustaz cho HP TikTok tujhe dekha to ye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाने हम तेरी राधा है मार जाहे धम yang papa jihita jota gudam ada yang ilmai hana la masjid be anda pegah goyang la masjid mutungku khatib menteng wate khutbah jumat mukruh pegah jara walulu that awaknya digoyang la masjid na ilmai maka ia tengok karena alam dayah bu merasa ada yang uru yang terpilih. Tanya kadang-kadang hana pede bahawa tanya dia abut nyonyokon. Depna kangen-ngon tanya di luar dayah ingin bujut lagi tanya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah asal surga Bandung. Pada minit berapa? Nyaw run-run pegah hello meta berapa wajib. Nyaw